Ndabashuhuje mwese. Iyi ni Reni Today. Amazina ye yitwa Lieutenant General Retired Charles Muhire. Uyu ni umwe mu bagabo b'intarumikwa akaba n'intwari cyane. N'umwe mu banyabigwi batazibagirana b'inkotanyi bagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Yavutse mu mwaka w'1958 mu cyahoze ari Perefegitura ya Byumba muri Gicumbi. Lieutenant General Charles Muhire yize mu bigo bikomeye by'amashuri makuru n'amahugurwa ya gisirikare haba mu Rwanda no mu mahanga, bikamuhesha ubumenyi bwimbitse mu miyoborere, ubucuruzi ndetse n'ibikorwa bya gisirikare. Mu bijyanye n'uburezi bujyanye n'ubucuruzi n'imiyoborere, yakuye impamyabumenyi ya Masters of Business Administration mu bijyanye n'ubuyobozi management muri California University mu mwaka w'2013. Muri iyi kaminuza kandi mu mwaka w'2012 yakuye Bachelors of Business Administration mu bijyanye n'iterambere ry'abantu n'imiryango, Human Development and Family Studies. Mu mwaka w'2011 Charles Muhire yakuye Bachelor's Degree mu bijyanye n'ubuyobozi bw'umwuga Professional Management Sciences muri University of Rwanda. Yongeye no kubona certificate mu bijyanye na Business Administration and Management mu mwaka w'2006 muri Rwanda Institute of Administration and Management. Mu bijyanye n'amahugurwa ya gisirikare ku rwego rwo hejuru, Lieutenant General Charles Muhire yabonye diplome mu masomo ya gisirikare Senior Command Staff Courses muri South Africa Air Forces Military College ahari mu mwaka w'2000. Muri uwo mwaka kandi yakuye certificate mu bijyanye na Military Joint Operations Planning and Strategy ndetse na certificate mu bijyanye n'amahoro n'ihuriro ry'imiyoborere ya gisirikare Peace Studies and Conflict Resolution muri South Africa Army College. Yaboneye kandi certificate mu bijyanye n'imiyoborere ikomeye mu bukungu Senior Management Development Program Economic Sciences muri Port Elizabeth Technicum mu mwaka w'2000. Mu mwaka w'1989 yitabiriye amahugurwa yihariye ya gisirikare ku rwego mpuzamahanga, aho yakuye certificate mu bijyanye n'ubuyobozi n'imikorere y'ingabo z'ikirere Air Force Management and Operations Courses for Senior Officers muri Israeli Aircraft Industries. Mu mwaka w'1998 yakuye certificate mu bijyanye n'imicungire mpuzamahanga y'ingabo Mobile International Defense Management Forces muri Naval Postgraduate School aha ni muri Monterey ho muri California. Mu bihe byo hambere mu mwaka w'1988 yize Military Operations and War Studies muri Nachingwea aha ni mu gihugu cya Tanzania, ni muri School of Infantry Farm 17, aho yahawe certificate yihariye mu myitozo n'imiyoborere y'ingabo. Hagati y'1975 kugeza mu mwaka w'1988 yabonye diplome muri Orthopedics Trauma Topology mu bijyanye n'amasomo y'ubuvuzi bw'imvune ndetse n'imitsi, Orthopedic Surgery Residency Program muri Malago Paramedical College ho muri Uganda. Ubuzima bwe bwa gisirikare yatangiye urugendo rwe mu mwaka w'1986 ubwo yinjiye mu gisirikare cy'inyeshyamba za NRA zo muri Uganda. Icyo gihe kikaba cyari kiyobowe na Major General Yoweri Kaguta Museveni mwenyewe muramuzi cyane. Mu mwaka w'1990 nibwo yinjiye mu ngabo za RPA Inkotanyi, umutwe wa gisirikare wa RPA Inkotanyi, aho yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye byo kubohora igihugu. Mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu yabaye Commanding Officer wa 4th Column Battalion, Commander wa 4th Battalion ndetse na Commander wa Military Training School. Yabaye kandi umuyobozi wa 101 Mobile Force yungirijwe na Lieutenant Colonel Kazintwari Douglas Kadafi, uyu nawe muramuzi. Lieutenant Charles Muhire yabaye member wa High Command ya RPA Inkotanyi icyo gihe hari mu mwaka w'1992
aho yabaye kandi na chairman w'urukiko rwa gisirikare rwa RPA Inkotanyi. Yari umwe mu ntumwa za RPA Inkotanyi aho zagiye mu masezerano y'amahoro ya Arusha, aho baganiraga ku bijyanye n'ivangwa ry'ingabo za RPA ndetse n'iza FAL. Kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani yabaye umuyobozi ushinzwe igenamigambi, ibikorwa bya gisirikare n'imyitozo ku cyicaro gikuru cya RPA. Kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi kugeza mu 2010 yayoboye ingabo zirwanira mu kirere z'u Rwanda. Izo ni Rwanda Air Forces. Tariki ya 10 Mata mwaka wa 2010 yagizwe umugaba mukuru w'inkeragutabara kugeza ubwo yasezerewe ku mugaragaro. Tariki ya 15 Nyakanga mu mwaka wa 2014 akaba ari nawe wavuze ijambo ry'abasezerewe icyo gihe. Mu rwego rwo guha agaciro ibikorwa bye by'indashyikirwa, Lieutenant General Charles Muhire yahawe imidari myinshi irimo umudari wo kubohora igihugu, National Liberation Medal, umudari wo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, Campaign Against the Genocide Medal, umudari w'ishyirwaho ry'umukuru w'igihugu, Presidential Inauguration Medal, umudari w'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, Community Services Ribbon, umudari wo kuba yarayoboye ingabo, Command Services Ribbon, ndetse na Combat Action Ribbon. Lieutenant Charles Muhire ni umugabo wubatse, afite abana 4, azwiho gukunda gusoma ibitabo bivuga ku mateka n'imyitozo ya gisirikare, military literature, ndetse no kureba filime na documentaire bivuga ku mateka ya gisirikare. Mu gihe cye cy'akaruhuko akunda gukina no gukurikirana imikino ya basketball, koga, swimming ndetse na rugby. Ngende Sharova Alex, iyi ni Reni Today, ndabashimiye.